The SYNJUK RANGBAH KUR BRI HYNNIEWTREP convened its third general meeting at the Dinam Hall, Shillong on the 27th of September 2025. The gathering was attended by clan representatives from across the Khasi and Jaintia Hills, with chairman of the Khasi Hills Autonomous District Council, Strongpila Kharjana, as the chief guest. Also present were the SYNJUK's president R.L. Kharpran, its General Secretary Rafael Wardri, and senior members from various clans under the SYNJUK. Addressing the meeting, KJDC Chairman Strongpila Kharjana lauded the SYNJUK's initiative in uniting the indigenous community to safeguard their cultural heritage, particularly the distinct matrilineal system of lineage. He urged upon the organization to extend its outreach to clan members settled outside Meghalaya in order to ensure broader participation and stronger representation of the Khasi and Jaintia clans. Jadi whole samahan ngasuhu kapdei nanguru mereka berikong terdawa kepakongsan kedai social media yang kebangilan nimnang berdekam yang hamalanci kepada pat kemauhan anau di lompa di lompur di kaki berapa di kena kemauan. Seeing is believing. They will follow. Ano ito? Natatanaw. Karutong guys to mga pagkakapor jangi ano parang tayo pa. Hakapor jangi te abikidi, ipulipag abikidi. ABC. Hari ini hakajud mata A for apple, B for ball. Balik. Nama seeing is believing. Nama lada teori apa? Lada A for apple, lada teori. Kato kecil jadi ka imprint. What is it? Karun aja. Pat kasong serta. Terkait ke social media, awak influence kita semua. Kai kebajikan karun pat kasong serta hak jiwa haji. Sebab perlahan dia kata kur, digangkam dia kata long ini kebakan. Apakah tu long ini kebakan? Kamu bagilah malai pupuk kata pisah. Balong ini kebakan kata kur, kamdai bagilah besar tiap. Balai house tu bagi yang simran. Ada malai pisah lagi hajar bagilah simran ya. Kaya kebangun menolong ini masak buat bridge yang dari kalau ini buat persa buat perlong yang tak kalau turun ke lain nak tahu maom ya pi ikur per
Bagian lain kita dikait baru kasyong hang takur kebab lain. Kasyong hang ulung kini kebab lain. Bangyalong in touch begitu persara dan bina pos. Kalau ada ini bagi kena bawa bunyi mulai ayu ulak besar ulak pelek kita. Kalau ada ini. Nama lagi bor kita jelok ini, watang berfon ini kum besar berfon. Watang berkeli kum do film berfilm. Tidak begitu. Hei kata belum ya jelok ini. Balik kita ngambil. Retang kau kata pengatip kau. Balang lagi kum jelok ini ilek kita kapan bagi kita fit perlu bagi penuhir dor yang jelok ini. Nah, tak tahu. Wat ailah yang dia berkenaan hukum kita jelok ini. Jelok penuhir dor yang syukur. Hari ini berlalu hukum kita kirisap. Ini kita berlalu hukum kirisap syukur. Bantai, ban snake, ban kerang yang dibuat di pasar. Amdan na kaway kawat ulanti bantay kalapur laitak na kajinseng jamo bunyi. Natakaraw lalani ngalawang bunyi ngire bersuhu bangidang yang tak kajinkikli kapasyarhay. Halali. Namun pihak lang idol, pihak lang set example, pihak lang snake yang ikut di pasar. Natakaraw ngire berang atkar